Kristo kwansuro katachie wona de obonsam hwe fom odabremu aba sorry wo Calvary ma wo chidifo nyina bosi hallelujah okontomiri biodua kwa onyankropon twedua mpan osebo akuampon osiribu sechi anyako franyamie ohwintabu awutu dade animu ohwinti praku nyankropon twedua mpon una ati aburuti akoko obubu dagadi nyameno no owoso adoto awunsu akrokra banchiri ekese awokra de hye owro adoto kese boafo wase ene dom dwane behye Krocha message ansabo afo je du achi etase nankum kwa enso kese ye du achi ahansuo nka yen epumu butantim atwatwabu awoda koyemo wo butantim a apubo asorochi nenso entimi mini no enti de efra o mintimrim wo kukura ntumi obonsam kukuru wa ntumi osefo sewa wa ntimi oh mabro nyankrompo yesu basa yirifi adoye wo mu bisaketwa amakase wona ne bafai tumrika na ne emum kasumsam na ne nifrafo srapa ne sumu okwa mre jamre nyame awoko awomre erade da wasio adumunti na me kai mo sa enne ye ba be ye bibi afa Yesu Kristo kan asem bi e oba abrumu sa ebrani bekwa wie ya atoro adiyifo ebeba atoro adiyifo ebeba na wo mo ba so a edi se obehunu wo mu na ye nipa de bia ye ntimi fie ni hunu na mo mo na be kire se me atoro diyifo ana me ye nokra diyifo ejeruade Yesu Kristo say wonaba ena mo di behu won you shall know them by their fruits you shall know them by their deeds wo suban no ne ye wo maba wo beso no ene ne be say we your otoro difo na we so aye no kra edifo asa abanu a yewurade Yesu Kristo aka no ene ye bisa say abombe na sofo anadifo bi so a ye betu say odifo we de wo frinyame na oyetoro difo Yesu kan bia abombe na sofo ana odifo bi so a ye betu say we de ampa wo ye no kra difo anyame ena afre no ana obia ekosofo nchan anko bisa sofo na kwamba me fa so ko heaven fi so obi ba Yesu nchese bede no menya dankwa obebisa sa question no say point ko no nim awurade na so ene obi nkosofo sofo bede menya dankwa awurade Yesu Kristo ene ye kasa e wo Matthew chapter 7 verse number 15 no eba no ena oka nsam kire ye na oka 13 no a ehye ne ma mo nhane oprotiatia ne mu pass through the narrow gate na opra eso ne tre no ade eko osayie no mu the broad way na wana wo hyane mu no eye pii na oprotiatia no ane okwahiahia no de ekonkwa mu no wana wo hunu no esua ekwan na esua no a eye wo se kwantiatia wo zu the white tiatia no zu hiahia Bible offer ho be yehia wo ya tetekwa no aye onwa sofosam no waninte ya sha say free Pastor Richard ho papa ye bisa sa ekwan ben ana ye betimi afaso ahuru abapa no ane ababone ye wura Yesu Kristo wanaba ana mo de behu won. How can we identify the bad nuts from that of good? Nana sa baby a ye kan wasem ne ababone no enema miensa na obehwe na otimi hunu odifo a oye papa na osofo oye papa de dikan no obehwe abane kasafa ne character isuban ba ko behwe ni suban ayi dare ke wa masama o se sofo a wo kasa je ni benfo a na on de bia wo ti wo transfer so obi transfer o ni de wo bia transfer yeah o ye bad fruit and the fruit ne kan se ye kan wasema de behu no ba ko behwe ni character ni dikan na ya hwe ni teachings anasa ni doctrines ne nkyerɛkyerɛ
na afei ya ba behwe spirit a possess saa ne ma mensa we na obetimi ahwede ahunu odifo ana osofo a ofri nyame na ye ba character no a aisuban no a obehwe enema mensa ewum suban no hode no wan no behwe enema mensa wum yedi kan obehwe osofo no ne appetite for sex amapem so paso hwe so for say oye papa o hwe no na after for sex na kaskito bi ma me mfa enye mayi kakra Ephesians chapter 5 verse 3 Efisofo enwoma eti enum kichemu a eye miensa Ephesians chapter 5 verse number 3 o say na adwamammo ene afidiyo nyina ana enibrede mumma wo modim po ewo mumu ye beti kradin o say mempese meti kura se ye kase so fukra adwamafo said ye ese ahostefo tidin say so fo se mabodwa na ma kwempana ora say na me can say mempese me say obi ntimi ko tosem mu nye nsa na meka but a big dey say so fo bo say okwakoy akwede okobodwaman na fo aba be deny 3 months me asaka no waba be twa gye no ho nyesa acha 1 year na saba nti wo de bia onko na dia adwamasam to so kese wo de va se wan kompoma se wan na de kafa ho ne boa ewo ma 2 years bo se sa ate foforo ma wanim nsa kroma so nkire nkoko mo ani asa nti wo se sofo wati ne dini bia be se 10 years e wo Ghana ha no adwamasam e de to so be 15 etu adan nko na it's a clear signal say onya papa because eni kwase eti adedin kra wo nyame nipa ho wonam FM so any social media na o deny na ya some for so man no dem kise o na no di no be dina na nkofo defending no ne nkofo defending no kise eti wo de biasa eti no what appetite for sex no bit me him say wonya papa wa so ababone ni bi kata ho na so na ye hwe greediness for money and I say desire for money say we pesika fa and now o share 2 Corinthians chapter 2 verse 17 na Korinto forma etoso mienu etimienu chapter 2 verse number 17 no we say na yantise pia wone nam ton onyankopon asem no na emom se wona oyi won yam akasa onyankopon mu na ye kasa Kristo mu onyankopon anim me ntise nkofo a omudi nyame adwuma na dane sikasem no me po de me o kan wo man fa me kan ho me ntise wo mo ti po de oyi ni wo firim na kese po kese me ntise wo mo a na kese bi so ye dai etisa na o hwe adifo ni na sofo ni bi nyame adwuma a wo ya what you say a pure business no ere oye pure business the way you kofa samana na wo advertise adin need what to no on TV na enu da wuro no wo bona no po bona wie ke say awodi nyame adwuma no aye business a wo church o store so wo ton samana ton food hwan ni ewo ma ke say what is a pure business no ere oye I ke say obu okra this time kwampo no so free obi say o me preach wa sorry a ya ba no wodi ka di scanner obegi wo no send no hwe ka kire no say ye na obeba be preach a say who invite sofu bia honinarium obi preach bia a wo de be ma no e say no e bi hwe say me be preach bia say na de ma me na wa hwe say ye ma no beba na so wonye de oma eka obi akanya me asem de nyame abo mo nya platform a ya bo adoma no na ko kasa kire de senka ha kranka ayi be se o lokia o ye program obi preach wi na wo shem imbrukman na otimiti an hwe say the man no oh yeah no kra me ka kire no so e be ka no kra ya me nim de me ka kire ye ana say dia go nya next time conference no nye de o me bi o ma bi o ma wo nanim wa wanim wa sa akasa fa skani brefom enti ye wo nkofo mo ye greedy for money
it say hu sa de no ho asese sofo a e betime hu say onya papa nana character no so ye be say nkofo mu ye greedy for power the branch kura nuru 2 wase me ye akaposo bishop senior apostle ena ye rush for titles doctor one eso bible krontias ye what's it say Sunday na fe di akofom ai academic ye beka say academic titles are conferred ma asofo doctor that's a ekofom kakra ebre bi baa ne na aguru ni mo doctor no mu ya pa no mu nyina de asie am say academicians ni bi sore awu beka ho asem sa say ye abuse sa honorary doctor no dodo obi a the doctor de obi ayi bobre bi a esafata na suapon bi atimi atrase hu se we kura no wa je na kura nko suapon na so de wo ye ne che obi a wo sua nwoma na ya bona baso na ya ma na doctor wo hwe na japade na brabo a e kire no ni obi tira so dem ba bi a be cha obi ni doctor Nana Kwesi Amponsa aka computer man doctor Memoajo Enumre doctor Sofo Titi prophet Titi doctor also Memoajo Enumre doctor Usubampa Memoajo Enumre etino o share o study sa niema no a o tin say no because young guy craft no wie Bible school say me apostle doctor Breaking Chains also Memoajo Enumre also for the doctor maybe bom nyina di back apostle because Titus me pray oh that's that kind of you know nana character no sa niema me say we ne butima hwe hu say we onye papa right and that's a very nice point yanko apostle David Yausapon good news embassy asafo sofo penna odano na yere nso sofo na yenko bisa no aso no textful inside Sprinters Road osa obi wo Swaziland na won kura batan bi wo La Côte d'Ivoire so also nyame edi asem no akwa propagation of the gospel na ye misa no say ekwan be ne ba fa so ahu ababi na kire say we die wo muhuru nyame kura o frɛ no papa nyankopɔ asomdue enka wo enne enumre pacho nshranka ubia ani say nana see hwa o question no important pa ewe bremu no obia pese wo yekase kura boche Yesu onyame abodin mum na odi afra yen onyame na ehu mobro mu na odi afra yen se adwuma no so na paafo ni so nti yembra me so na san enti me moa me ye wini sos ema na hindie no no onyame fra yen no ono ankasa free ne pemu sanso ma ya doma chede na adoma chede no ode mawa on sanso nye obi anyame ma na adoma chede bia no onye mfiri ni nsem na so ade ba ko a se Christopher ana se asofo so yo D4 ba na so D4 bema o si etimi hu ni se achade entimi mfa nipa nko heaven onipa this anaso onyuma ne betimi de wako heaven na betimi ahwe bibi wa yi Isaiah chapter 56 verses 11 Odifo Isaiah womanity aduonum ensia verse 11 na akrama ne ya dufulupa for say wonim omiye we nyahwefo a wonni enhurumu wo munyina dane wonani akyerɛkyerɛ wona kwanso obia hwehwɛ ne mfaso obiara biara everybody obia pese oyi na dai obi biara entiane no ye nya botere momu ntimi hia ye calling no ho niema
nti obi afi say oh so nyame afra mi ntie na ne so otimi hu vision ba ko bia no ase say de oyodifo enso ebia sanko otimi nyantete e papa bia mi gidi say nyame bi won man ko onye mi odifo nyame asra me ho na no nche say mi ko bu obi mfa so mom nkinchim obi nsa etimi nyi ne bibi anyi na japade mu na mo obi atimi hu say yan nyame ehira me na na ebetima hwe bi wo 1 Timothy chapter 3 from verse 1 to 5. Timothy enguma edikan etimiansa no kwasem nie se obi pressure djuma na wa pa djuma pa enso de esa ohwefo ne se wonya na ho asem bi enka oyere baako ekunu Okay. Nani aso da ho sofo ani so ahyeche bibia Sofo ani na ho ugidie ni se so sofo mieru bi be kan to kotwa mu me ka se eso bi ko bo ba be preach ko pa na okon ma petition kakra me ka we pa na me kan fu mi nua apesmaka na Mickey Darling and I won't have patama me because na me hwe ma ho onde no na me asanto kwada me ka me patara me yehuja me a me ni ba bia ma no na de na mpo no mu nya de sa me aseda na ni da ho na dwene mutie woye no ho wese wo pe ahoye ampa o ohunu nkyerɛkyerɛ ampa onye osadwiam wonye popo for na ne land guard for nam no na mom odwo onye tutupe onye sika ne bre ampa o sika ne bre odi ono ani fie so iye ama ne ma ehye na se animbro nyina mu. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Na se obi ehunu ni fie so hwa ebeden obehwe nyankopon asafo so and obi anso so oyedifo nyanso na beden na me hu fake one na beden so mom na me atime hu say sankofo say mom they are genuine people. And then I bet me my last quotation, no? The book of Luke chapter 10 verse 20. Luke chapter 10 verse number 20. Patch was saying. That's ye mu de mama mani nyesa ahomone abre won wa. That's so nyama we de say ya mu de bebre sa. Mama mani nyesa. Oh say ahomone abre no ho asinti. Wa twere mu din won kwahomane. Anya mu de say ya twere mu din won kwahomane mu. Enti no uni bibi na nei. Obi oyo odi for papa bia no o hwe da bia mom so odi ni pa be ko heaven. Yeah. No be hwe so da bia so mom so be kan kore. O ma nani mre obi bibi. O ma nani mre ade. Yesu Kristo come na members yes en. It is so so ko heaven na. To anase so you odi for papa anase so betime hu odi for papa. Odi for nani mre ade. Na enkwagye ne ho asem mom da na koma so da ne da na sani pan mom no di for papa nyame Israel na Amen. Amen. Amen papa. Okay, so for me I tell in kan Apostle David Yaw Sapon. Yanko Prophet Joseph Otinyame etiase. Sa ebeye nipa betimi ati nipa kasa asiye. Sa baya enipa enyi nipa ano engosi baabi. Eti onyansafo bi etie asem a osan e de kwa adwindwin mu bio. Eto na sumu anu osan de ade America de yem no osan de bi so wogya bi e woni trim. Eti ansan obeba abontre pa wa asasem no no. Na obema eho entoboa a esafata e mankoso. Sabi obakwasia so de ote asem ofanisa. Sabi esofo ka kire wo mu se akra aba asore na wo mu ensore na obi di ma obi sore ye
na yeba pon a wo mu bon kai yese na otwe na nyame adom a obi amfa akra emra ne nyame be hira mu na sabe obakwase bi o mu wote akra no ana sana na kra so awo ti na otwe di ono osesa nkra no ba tan e do mu ku nkentemu enwira no e de ko asore de won ko si asore ne ntwa so ba bi abra na sane ba se wo a wo de okra bi ba ye no fabra no wa na ojafo sore ye asafuru ye se ko de ewu na ada ena kwa wo ba na no nko a wotimi de akra ba so for chance kan for za botiti aso dem akwa mumu bi de 10 years 20 years 30 years wa sore mu okra ba kugura botimi fa bi mai abrante ya na ya oba last week yi beso sore pa cho abrante do okra se de ba ye also of man for kanam de akra makumaku enum akra da odimo ba ye sabo ba ya mo sore nyina ho abrante ko fa kentenku ya wa gra no akra wo mu within seconds yet here meow 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 hey abrante na dai o so focus say yem fa akra e brother akra do be ko dem so be kra do wo makumaku num bi ni nyira cha sorry say ya da say be obakwase ti asebo a o fa no akọ bi say say da adentina asori obi so bi cross adentina asori wo mo je nkra ada what as go be catch say enye cat no souls akra enti akwase asabe oti asabe oti e sa no afa no de ye adwuma obanyansafo turu bo ase no de ebi ekona dim de bi rura the veins na wasre nya bi wonim de nya bi a kire ne kwan de ka fa akra bra so na nye wo ka na wa woro na ko chiru baba maybe your crowd in Basra was a crabby. Would you keep David Bado a crabba? Would you have for another Kevin Bado a crabba? Sana Bakwasieti asem, Otiana, Otiza corner, no Dimrica, so coachios a quanimo conchemo, winim, Sana binum edgene. Young cop probably still votina me etiasi or yo, Nana. When you get you produce a new penny for you na. Eye topic na mode aba no emu oduru na ehia se be jebedo sikopa Erade Yesu Kristo asem bia wo kan no yade emu oduru yo nana ye hye eye asem a wode abeto yi a nana sesei pa de se obi ka se wode nani ehuru na wode ne ohu pa betimi aka se so for we enchi nyame na we firi nyame a wo do bebu atanchia nana kan no na atradifo hyepetakumi se ne Yesu kan ye no e na o ma hye enwanten enwi eguso enso ene de atrasofo ne adifo atrofo no e hye nwan homa ayedi abuburo a wodwo ntakra sisi mu na o mo hye coat eni tarifita enti ene eye den se wo behuno nenso ya mekebi ya kakakra yeah come share so pani ewie ye no na be na last week na me hwe TV na me hwe difo bi a ye de na to television so na wo hye kom se president na o diswo Nigeria no onyi ni da na ye bose na fe wo ka se he mi na me hu yo mi na medical hu mi na medical hu se president na what so Nigeria no wo lose wie ankom hye mu akansie medical kati u ba ka bi ka ho a wa we wa mantem me medical hye nkom no Hedo obi abawia me nkom hye eti won omu yi no a no wa yi sofopani bempanso wono so ka se wo ni ohu se akunya na eda ho no mo no ni wote so no a ene da so te so na ya bayo nani ya bayo mtu eti television station bi dia wa capture sa so fo mi eni nyina ba ko se Buhari onya ana so fo ozu bampa de o se nkomba mrantie ko no so no ha o de so benya eti nana na sa so fo ya wo so omunyan hye me hwe ni sa obi chia me ni somebody wa wasi ni members ya wo there's say azanko a kabidi ne ntom wo
kabidin ntom umye nadamo chachaba fuse oh nana asem no mu oduru wo se sankadi pasabe say be kekadi pa ti asem oh ana ka bi o tie ni no hwe ni a aka sofu isha san kom wie ya pe ade achi a asonda ni nsimu bio ankokura bio because wo sofu de o chira kwa na say wono kwa wayira wenum ni asofu ekosu confusion wobusiemu wo maami ye baifuo wo papa ye baifuo obi ahwe ni bade na kodura brochire na ya fefo ya frɛ no waka kyere so maami ye baifuo na maami ka boye nyina ye kwa na asebini mu ye duro wo se munhwe na munhwe mu hu ye atrodifo no ho na wonam nyantin nwuma mu eba mo nkyɛn na wo mu die wo ye mpetaku adufudi pefo Yesu asem ni o sare na dua pa biara eso abapa na dua bone nso eso ababone dua biara enso abare wo betwa no de agujam enti won aba na mo de behu won sate sade a na se ayedin si ebehu won a yenhwe se betimi ehu kakra nana ni ewo mu pa ne ye point ne ye 20 verse 20 no omo aba na mo de behu won Matthew chapter 7 verse number 20 Matthew 17 song chemu a eye aduonu no o se enti wonaba ena mo de behu won na emudu esasi se na obi wo ho na ba waso no wo hyaba no a ne ye bi a wo ye a wo beka se onfiri nyame aso no ofiri nyame eno na maze sei ni ye na ye den pa awrantimi fo ni kan o no ko bu attention ko bu attention abanu bi nie osofo ana odifo a onni mobrohu onhu nipa mobo sofo a wonhu nipa mobo Oma akwankyera oma ne ode beji wo hu sika nyina akwankyera sika yie akase wo example oba pemfu ani kunu atukwan de na gya ho akotema ni boy town sika wodi gya ne 2.5 250 Ghana cedis ba ni kunu de na gya ho na sofuo yi ahye ne nkom se owo a obewu friend share ne nkom bobu obewu mana kwankyere omtua sa 250 Ghana yi de okru ne ma ne nyina won famra na mami efiri ho no no betwa hwe akotema masori fi revival na osun wo sun chese wo tue sika na ma aye ne ya sofo na gie na de ma na ye ne ya opemfo ya ka cho se obewu a obewu obetua nana osofo bi oni nipa hu mobrohu oji usika won nwe ho omfiri nyame ewura ba konso woni ne ma mienu ni kunu tu kwan no ma won 3 million eye ne 300 Ghana no obo ni sofo ma ne o phone so se mi kunu ko na so obedi na wotwe sika odi gya me ne no so woni e bra ne na anwumre revival no yegusu pa a revival no sofo yi adwuma no wa frere se ma ro me pabu egu ho na pabu no wudu na hye mu bia 100 Ghana asori mo bia wudu na be hye 100 Ghana na maami ya ni kunu tu kwan o gya no 300 Ghana maami di ne na hye mu 100 Ghana ne bapani 100 Ghana ne ba otu so 100 Ghana one of the people say ni sike ni asa na brand buy ya no sanya asofuku a ye wumu yi ene ye kosore egina mu a enka odi gya kotu sofo na asori dem adufudi pe emu duru sanje ba we na papa ya no bisa sa wo mo so ya no mu kwaya ni charming bi ala sa fa wo no me sa pabo so na wo musuo nyina nko ko se mo foje to anasesem bi ade bo nyom na wo de okajira me de etwa mu bisa sa basa edu ba bi a bomofo ko wiram ade otutu pay okum na ma pe na pete bae ade o se mama aboade sra efa koma nsuma aburuku na se buruku nya aboade sra wo musuo nyina abeko bibi ehia wo biara buruku abaya amawo ade papa yi aboe sra da bia patati se tuo to pay hwere no ba ja aboade sra o ba fie na de na de da bia de ba fie na sra baako aka wo da mpere bi na de koma na papa ne se da bi na pete obeje koma ni suma aburuku no se pete wodi nam na wo si bora so wodidi
asam no de obo onyampra nyame ko anka wade ni gu adi di mo na papa no wo trans se buruku yesi ba chenti ba fa mo adwene ti de bo ko no tutuo no gu wiem pe wankum na mbia ana ha dada no de etuo ntro so no ha se de wo guo hwe na pete pia o pete sha ha sha ro se akoye wu ene me yi na ni edi wo huri si so be yi na ni ana before you enter no de pete mu twom hey pate bi aso ba fo ba yi sana hote kuchia me kuchia cause you for the let our body way na me for the crazy na na say we on the told you yes so everybody nya some share Nana Acts 20 28 29 Acts chapter 20 verse 28 to 29 o say entimonhwa mo ho ani wanku nyina ho nkronkron de mo asisi won so awefo say mo ba yeri onyankopɔ asafo a ɔde wɔno ani mo gya anya no yie na minim se bi kura kire Yesu Kristo say ni ko achi no empataku bone a omo ya sofo so mo ye pataku baba be wura mu e be pa church ni mu wo mu nyai enwan no kwa ni o church be bie ni wo ye be gya wo kwa umpo 3 million no ku de gya ye be gire nyina wo be shampaboa beje etwa edukuru gya wo manan no gya 400 Ghana be gire nyina wo kwa so brother sa na ne tusu bie no abare ba ko e be hu se osofo enfiri nyankopɔ e ma sem basabasa sunsum se e menware miensa menware nan minima sofo bebre namfo a honhonko hye e fa won so ba so won up to 7 e bi ware sa so be konkron ana susum ya ne abofo abofo biara o hye nko no hu ma pint black ni yellow section wo biara no honkonkun ni sa daage no o so we kura de papa eno de na wa fa na ha wo I like na de ono de wo age pants no pants so abode ba no akoduma nkotom no na mo fa de wo yusu no mo bra so ko kase wo hwe se no se o hye sabe chance na mo ase ko pants ko na tuntuma eno de kise wa kana like we de o se mo fa mo pants ne mbra de mo hye da ne nyina mo hwe mfa mbra na mai asoso aswa pants na de ko na so fo age edi minimza enche ma de no ma so be kase obi a wo sabe udu awa no twaso sirifa bra afen so osofo ne adifo biara on chekere na on preachi ono so ubehu so ofiri nyame na minimu sori bebre wo Ghana ha se ya e de so ubehu so sofo na kotu quotation wo preachi the preaching quotation bi anim honhom na man warning honhom na kotu ye na man warning so wunnim na koye ba brosem bia ye du be gya ho omo ni megu ase ani pa mo ba wono wo kan loto number say yedie nyame ambo amba wi ase se mehia wo ana ehia bonsam na amda hia wo enti se nyame na me so na me ma loto number na se so onye na se obetra wo hia matrem wi na nyame na se me mfa mbra wo enti na ehu loto number no se ehu yie papa enti se waji sika dro pepepe so odi sunsun bi ma loto number no na gutwa na bamu a ehu yie ye twatwo no ye sofo biara obeka se oye Kristo onu abeka se mimi ni Kristo no otaye me Kristo no majo ofiri oboronsam ko majo ofiri oboronsam nana yedi besia all right 0246 127 227 0246 12 7227